behind every anger there is fear. And have I chosen the wrong partner? Macam-macam lah. Penyesalan. Insecure, ya. Yeah. So am I safe? Tu otak ulang orang. So bila macam patient tadi pun, aku dah salah buat mata ke? Kan? That's why I duduk. I bite nafas. Relax, okay? Then I go up. Masa tu bonda understand what I call heart-brain coherence. Okay? And then heart rate variability. Dan bonda cortisol, hormon cortisol bonda menurun lah. Adrenaline menurun semua. Buat macam ni semua. The size of our brain, of tengah ni sama dengan ni. So jantung kita pun besar ni, jantung besar ni. That mammalian brain pun besar ni, limbic system. Then tangan kita pun besar ni. So from the heart to the head to the hand. So kalau hati kita qalbun salim, limbik kita always in a good note. Fear center amygdala tak ada. Kita tidak ada amygdala hijack. So Nora bila anak macam tu pun Nora tak marah dia. Because Nora punya limbic system very calm. Kan? Pasal ilmu.